Paniar keput kileno Hezbollah ya ka Israel hapo arp sau kenta ter roket palat shispa atli na ki ketem jongki na Lebanon ya kari Israel. Tongin dia pai syaka kubur ke bakam banya. Kublai pi baro yang piang subhai pi sa chisin pat syaka channel jongi kena ketiar lingba kena ke kubur jongi ke pamenta. Om tang ke jingi ter bom bat ki Hamas hapo ke Gaza. Hendai ke jingi ter bom ke baklem sange bat kileno ka Hezbollah ru na kari Lebanon kadang ya jur susu hadu menta. Kat kum na ki kubor le itu bakileno ka Hezbollah kila roket biang ya ka Israel palat shispa teli tang hapo arp sau kenta nin kasngi. Kini kileno ki blat terbom na ki benta pa per na ki ketem jongki syaka Israel. Ya kana ke jing terbom la kamru da kini kileno balapan scam susu da ki kubor gilat tai kubor pa per na po kari Israel. Ki balakam ba palat shispa teli ki roket ki blat ter na kari Lebanon tang hapo ki arp sau kenta. Hadin jong kane ki kubor kli tu susu bagi sipai jong ka Israel ru kum ka jinge siu keliang kila ter kela syaki babun ki nong ba keleng ka syapang syati kari Lebanon. Kane ka jing ter roket kila nok ka Hezbollah ka deiru ka jing penhiar keput jong ki hadin ba ka Israel kala yok penyap ya wei ne ki komandar kane ka seng dano ka ba udang don hapo ka kali ha ka ba ka Israel kala penhap dau bom na jrong suin dau drone ha ka ba kane ka kali ka ba usong kala lebet pum bat pra lengkhot lengkai. Bat ya kadang jingjia layo ruban pelai daga video da kisipai jong kari Israel. Henry halor kane ka jingter roket kileno Hezbollah laong ka kubor jong ka the tank of Israel ba om syam ladon kino ki jingdu de ki jingyap jong ki breu namar ka Israel kalayo ban pelep no hashtag sun ya kini ki roket da ki jingirap ki Iron Dome air defense system jong kari Israel. Naga benta ki wei pat ki kubor naga nega channel sumba banan subscribe press ru yo bell icon kanang punyo ru kham klo ye ki kubor ki patamai link ba ka nega channel jungi kana ki tiar kublai shibun kublai pi baro.